sasa. Bitazamura Dio cyangwa Dio nagushaka kuza. Dio namushyize nagashaka kuza. Dio nika burya nanjye usharenga wahageze kare. Chotora Dio lo mukile amaji Dio nje bana urukundo dore umunsi n'isabukuru yanjye. Useni Traore izo gira musoni ntabwo bajya batanga Useni ashobora ahandi zitanga iyi n'ubundi nabonye hari abantu ahere aho abandi nyine abashimashima ngo bazamukande Dio magift dore na anniversaire yanjye mwana. none ndera nk'ibambye Useni mwana Useni mu mutima ntabwo mpaka byinshi mu mutima. Dio, thank you so much. Thank you Dio, thank you Dio. Wow, thank you so much. numure mu bandi pe wihangane maze ndebere na wa mutima wangu ndurabumaye kwisi. yakane uzurira samusirije mu utonoza ariko cita uri kuvugira kure genda umva Traore umuntu ari mu kwirero niko byose aba diaspora kiri baby ngo kandi yanjye yanze yo dore ntabwo uri hafi ngo ndirimbire basamaye gift kuri anniversaire yanjye. samusure wande seri yawe samusure Anniversaire yanjye nako ndebe kwa Chomoro sheri maka gift kuri anniversaire yanjye nukuri. anniversaire yawe iri hehe irahagana Keri ndugu umuntu washarinze Keri bime gift tangaza Keri ngwino speech I see you my dad behind the gift chita so muchene ndakubona congrats Ako chita amen niwe muntu wa mbere wanshyize kuri mikoro. Dio lo ndahari Chomoro Wambre sinza ahantu nana yigusubizaho sibyo mutari ugomba kuyinsubizaho. Chomoro baby kanapinga mutapinge kugira ngo abantu babe benshi na network ziboneke ako nisa yagiye hera nisa wa bitki ariko ko namuheruka ego niwe wamubuze na harahari ko nari kumubona ipisa pitisha hano ariko yaraye kwa Godfather byitwa Godfather yabonye handi hazima cyo kwa Godfather harananiye mpaje iminota 2 mpita mparambirwa Nesa ni hasi ndebe ko tugera kuri 500 mwereke ukuntu harya ninde wari ufite anniversaire ngo mu rugo Ni njyewe akanichisho Samusure nanjye navutse hataniwe amakuru makuru neza sana yo ariko araba neza cyane mbonye gift. okay Thank you Samusure ndakubona thank you so much Sam.
samusura kwitayeho ni ukuri kw'Imana. wese naguhaye parufe Thank you so much. Imana igumugisha. Umusore wankwiye Nansubiye. mukore muri goro ya cita muvanemo utuntu turimo samusigaye uzi n'amakoro igihe urenze Sobanutse. Fix. abantu Kandi ubwo nani ibintu nani minsi amaze ariko baba nari reka nta minsi ukuntu ntituvuga uduturaguritse ariko umva ari Twasara turangije. Umusore nanjye wandebye. gaho bakire cyangwa se Thank you. nyataje Dior Imana ikomera umugisha bambe mwinshi cyane pe. hano hari igitsina gore bingahera Lili? ko kitayazamuye ibitsina byinshi Lili, welcome. ndamusuna nanjye ndi igitsina gore. ndabona unateretse da Kora. ukuntu mwageze ku gihumbi ndi kuri 700 Ako sayi. ubwo se wowe uri kuri 700 urumva ubabaje cyane. Wampaye gift kuri anniversaire yanjye. Bizi ko utari bonane uri mu gihe. Nitanze musuhuze gusangaho. Karibu rwose. Funny feelings. Funny ngwino ni shitari wanje. Thank you so much. uyu nawe witwa Pink arababaje Samusure komeza unyirengagize. Oya Samusure, Ndababaje kwijana ko Samusure tubanze tumwuzurize ibyo twumvikanye. Samusure mushyire ku gihumbi mugeze ku gihumbi Tukimugezeho. umukingezeho rwose Imugezeho kigereho. Iyo akigezeho ari Thank you Samusure. Thank you so much. Thank you. utyo. Mana yanjye nabandarize. ririze n'akabaraje Release na cyane. Ite ombo. mugeze ku gihumbi wajya wavuga noneho se wavugana. Use Pionika wacecetse ko turi mu kadirishya twembi. Gacece. Oya cecece. Nakubwiye ngo abantu banje nibaza ushobora gufata iyo nyinyuka y'ibumba. Niba tugiye kumanura tuzamure ririksena. Ya machi. Blessingwa Brian. Blessings black. Majin. Yego. inkindi disi Dene mu twegeranye kandi anniversaire yanjye. Blessing n'ukuri. ushaka kuzamura recita Ushaka kuzamura ririksena. Tamusu wabimenye niwe. muzamure n'indi nariki ndi umufana wawe Sawa Binessa thank you. Gerageza. uyu mufana wawe pe nkunda ukuntu uzi gutunara Kazi gutunara. arabizi kabisa Hari umuntu wanditse ngo mumanura amaji. Nk'uyu nguyu. Ririksena bamubonye. Ngo mumanura amaji. Ririksena yabyigishije. Merci beaucoup kunyakira. Karibu. Merci. Narinje gusura musaza wanjye Amaji. Yego riri. Okay. Thank you God. Nari ndimo ndatambuka kandi Imana ibagirire neza kabisa. Urakoze cyane. Kandi ugire Urakoze cyane Lili. Ya kandi host, thank you. bari bavuze ngo bamanure kubera wowe. Oya. Reka. Nago. Nago kubera njyewe. None se riri bakugiriye neza barakumanurira. Ndabizi se erega aba bantu hari ukuntu umuntu aba kwagapfumuka bigasohoka. ni atari pe Iri ni cyo cyo papa. Kandi riri thank you very much. You're welcome. Anytime.
Yes. Riri, karame. uyu munsi ni anniversary yanjye. Ni ukuri mbaye blessing. Oya, reka bamanure buriya ndaza kukureba. Okay, thank you. Mani bagire neza. Nawe urakoze cyane. Ahantu amaji azajya bari muzajya muhasanga. urakoze. Sawa sawa. Kuza. Thank you too. So my manigani. Poste nzamanura nta kibazo. Thank you. Riri mwiza sheri. Okay, bye bye bizu. Bye. Bye bye. Ni icyuki amaji ni icyuki wa mukobwa. Ayisha Dioro wawe wamubonye cyane agurikona. Namubonye Dioro ndasukari wanjye. Uwo ni wanjye. Ariko Ayisha Dioro nubwo ari wawe nta cyamubuza. Jesus. Thank you, Riri. Thank you so much. God bless you. Atsinda kuri gol. Riri nanjye navutse umunsi God bless you. Happy birthday. Riri uri mwiza pe. Nyindi turagufata. bamwitari. Thank you so much, Riri. Gata ngusubira. Narababwiye. Yonika. Mbona atunganya imibare uravuga iki? Mungu wanjye gayusajya gutakutirana. Nganya ba. Samusure tumwuzurize ariko tumwuzurize ibyo twamwemereye twuzuze igihumbi. Mushireho turoze dere ntacyo muhamuhomba. Manigani ntabwo yikunda. Wapi? Manigani ntabwo ari ibyanjye. Manigani muzihabe n'abangaba bose babaze kimwe. Ye mukanyera turoze utuntu two. Riri. Ndakubona. Ako amaji wawihereranya abana besta. Jewe ariko mbafite abantu bicu. Preski. Uriya Riri ahantu hose ndi abahari. Mu Mariya ndakubona. Hari n'igihe asanga bangu bitiye mu mazi akayitungura mu kimwaro. Okay, reka Abandi b'abantu tuba dukeneye ndabona abantu bari hano. Kandi nta nubwo avuga amagambo menshi. Ya. Reka yaringe mbere bijya mbere. Dusharinga bakire. Daddy, welcome. Kugera kwa Madina ni umugisha. Lili nasigaye Riri nanjye unyibuke. Riri nanjye nkunde. Ibintu bimeze neza nyamara. Ndashimira Pionika yakoze kuri Maniganiye. Ndashimira Shema, ndashimira Riri ucuruza ibiryo? Dioro, ndashimira n'aba bose hasi. Mwese ndabashimira. Hanyuma ndashimira n'ugiye kongera ko ari ibyo ukora utuntu wumva sinzi ukuntu umuntu abaye. Zimanigani n'ubushagarira bro. Esha cyoze Manigani biryoshye kweri. Ariko undi muntu akaguha karabo akakavugiraho. Dore ngako karaje. Cyangwa kikaza. Riri njyewe yanyanze yanyihoreye rwose nta nubwo ashobora kunyumva. Turabona dukeneye mwitiyobya rwose. Pioni ko wazimye. Ubwo iyo rirari hano ubu anytime mba mvuga ati bibiri byanjye sinzi ariko bishobora kuba yena none se acuruza ibiryo amaji ko nabonye afite ibiryo. Yamamaza ibiryo namubashije Neji
filime abari kuvuga ngo nagiye nshima ni umwe wavuze ngo bamanure bashaka iki wambaye umuntu ko tutandikanyije amasambu Lili. Je n'abasanga. Namwiza nabonye uri cute. Amaspa aho byose aramamaza. aba muri Canada. Lili kazi. England. hejuru amajyunguru hejuru. Thank you, Lily. God bless you. Bionika. Komeze gutera ingabo mu bitugu. Uyu mubare sinkukunda amafaranga. Lili Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. God bless you. Ayo mashyi bayakoma bati. Ayo mashyi bayakoma bati. Nazabinyigishije Thank you so much. Yego shari Imana iguha mandani. Komana ndishimye. Aha ni mama Lili mu kazi kose umwami kazi Lili. namubonye yarabashije Lili. Yo. Nagajya jorora uyu muntu aramuka. Imana iguha umugisha bambi. Imana iguha umugisha no kuba. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. Imana iguha umugisha no kuri isubiza ukuye. Imana iguha umugisha. Azindu blessings. Tetsa mami. Hi. Tetsa umubare mama. ndawukunda Welcome Shady. Lili wibuke na host. Yego Imana iguha umugisha. Name is the list. Tifa. Thank you. Tifa. Tifa. Thank you. Abayipowe. Nawe Imana ikurinde Lili turagukunda. Icyo gikabya ni Lili mwiza jya ukora byose Imana iguha umugisha. uwo ni ririsha. Uwo ni riri. Riri sena. ubu nimubona ko kitaje ejo bundi araje atangira twigishe TikTok mu minsi ibiri gusa Mungeze kuri 2 ashaka ubundi ajya nayivuga 2 ko mwakandagiye ba Pinki ndashaka 2 Pinki. Lili ndashaka 2 nanjye. None Pinki. 2 Wari Lili Kanda kuri gorira. ngo kabonyo. Kabonyo. Sombrero, hamburger, katariro, katabugari, nsoro, sashimi, fundi, mushroom, carrot pezi, we. Mbwira ubwoko bw'ikinyobwa wari uri kunywa menye byari byo. ndakubwira uwuri Bionika. Uhamagaye kangahe? ubwoko bw'ikinyobwa wanywaga ndakubwira aka 2 nkahita ngenda. Ujya hehe? Ujya. Aisha ndagusabwa. Mpa 2 nigendere shedi. Ariko bijya no kugenda uvuge ngo bari kubabaje kumbitse. Miti 3 yonyine. Wowe iki? Akamara wanyishyuye buri munsi umenda ubwenge ngo mu mutima ngo mwereke ukabura gisha cyakoze. aba urusha abandi none aha ni Aisha wabarushije mwese. yashira urusha abandi ubundi mu kanya ndaje mpamukure kuko hari umuntu ugiye kunshyiraho igihumbi. Zita uzategure n'akagame mwana. Naho ngiye sheretse.
akagemu ko ni Clever, ngombwa. welcome Sari, Nobody. utugemu ujye dukubitamo welcome hose Shiri. ariko n'ubu nagashyira kumva mani bro nabonye utuntu tw'udukoryo twawe Hey. Nje umuntu wambaye ejo bundi Mwese ngiye kugira yo kuryoha. ndahahamuka wallahi. so twagiye rero twagiye Je Iki biki? ni iki? Yego. ni iminota itatu ibi bintu byigeze kubaho Sara, kanda Sala, kera welcome. nankubitireho ubundi mbambara hano wasubiraho nyine Mana yanjye. zindi ziracyahari za coins ziracyahari ubu ndabona mbere kuri se Nobody. Kanda Mana yanjye. umva ndibereke ko zihari Ese umuntu usabye igemu nini? bamwe bazi amashyushyu rwose si se zirahari Mana. okay Yesu. mbona bafite mumande ariko se pione kageze imbere gute mumande ujya muceceka ubupionika niwe utuyoboye sombrero mu kandi myereka tuyoboye kabisa isi bitaro kugusha cyane abakunzi bambaye Riri, riri nkeza bano bantu wagishyiraho iminota 9 kariyo miza abafana ba Samusuri mukoreho mu nkuri inyuma tuzamura iminota hano bahari iminota 9 n'abahari barakena bano ba pionika sezwela yu atuyoboranye kangahe se sha kabiri ariko umuntu utanga nta muntu umubona hano. uramubona yoboranye kabiri dushyizeho iminota Iyo icumi wawe yagaritse ameza. riri yaje ngaho subizaho game mite nkwereke nimba riri yaje subizaho game nkwereke sha pionika nyoborane kabiri utanyibutsa sha kimwe bigeze kuri nambaro ndebeho riri ahangaha barayoboye kuri kabiri dore aratwigiraho mpaka hasigaye iminota 9 Aisha niwe uyoboye Yego rayo. Ese amajiko nakubuze. amajingo bagira gutubi bwo mu Rwanda mudukandeho ni mudukandeho Mudukande n'abakunzi nta. ninjye muntu ufite imibare mitoya kabisa Karibu. Yesu wengera wundi kuri kane ni ukuri Welcome. Mana. Umwese welcome. kane ku Bimaze bite? umwandeho Sara kubishize ku rundi rwego. Sara Sara nanjye ndebana umutima w'urukundo ukabyara. Sara ninjye uri kuri kane sheri ndasabira imbere ya Samusure Sara thank you icyenda Sara thank you aho asante Samusure Baraciye baciye. Bazamutse gute? Yego baganza ba. thank you so much Gan riri Ganza thank twebwe turakenewe Sara mwiza bavugura ndebana umukobwa. Sara thank you turoze turakenewe mu Sara tubu nanjye Nanjye ndebaho nyabona. sindwa mfite abakire b'abanigani nkagira badiyo Thank you so much Sarah. Thank you. My husband. God bless you. Kubona. Thank you so much. yewe Thank you. Thank you Sarah. God bless you. kweri ndihebye byaranze ndihebye ku munani wawe sha umunani bande thank you Ganza thank you. Aisha Kashiyo kapiwe Nado. kashiyo. thank you Ganza
wanjye kaciyeho Jimmy wande ganza mvana mu isonisho ganza nambara pe ndebe icyoroshye. Thank you. najye kamusha Manigani ndebe icyoroshye. gani Manigani icyoroshye. Welcome, Manigani. Welcome. Thank you. manigani wanted oh thank you so much riri nagushaka ari busy nari busy tube tuganira ariko Welcome back. thank you very much Manigani nari busy pe njye usigaye hasi ariko nari busy Yes. aka ni agatonyanga aka ni nari agatonyanga Elvino washawe ntacyo mfataho ebe Jimmy umuntu nkunda we thank you very much kabisa ako si ubwoko 16 piyoni kanche basi muri makuru yaraburi minota itanu. ganza basi Thank you, Ganza. Thank you so much. Thank you. God bless you. abandi bana bageze kuri 12 ndacyari kuri 11 pe Jimmy wande. ntabwo tumukira Jimmy wande wanyirukundo. ni Mana ya. mwiza Ndebe icyoroshye sheri. ukanica Hiyo nika. amaye Bahamagare umuntu bita. Iri neza rwose. nini nanyagusharinze Ririyo Jimmy. Jimmy Please ndeba n'urukundo. Jimmy. Please. Nindumaye. riri wamba bari game mwahita Jimmy Jimmy wande wanyirukundo. Yesu. eko cyasa aha benda Yesu. Yesu. amagambo yashize vuga we nijye usigaye kuri 11 ni ukuri kw'Imana Jesus. Eko wandebye icyoroshye. Sharinze. Jimmy uragiye ariko piyoni ashobora uzi ko ushobora gutungurwa harabura iminota nini ingana nagusharinze Brenda, welcome DJ Brenda. Umva yanatungura. benda nta gift yaguha n'ubundi You're welcome. nta Mukura abantu hejuru. gift yaguha nushaka yolo ibintu bijyanye no kwihangana nakundi Evino, urabizi ndeba. n'ibitari ibi warabyihangana sibyo Thank you, Ganza. Thank you so much. You're great. Thank you so much. Yes, you need it. Kubita. Jesus. Abantu barwara igihumuro. nirindi kuri 11 sheri mana yanjye mana yanjye Elvino mbangubona. Uri umuhungu wanjye kabisa. niri wanwe kuri 11 Evino nanjye wibuke ko ndi hano mwana. Divino nta kintu mfataho ngewe impamvu nayimenye ijyamisha Emi no mwiza kwihangana izo umuntu ndakangura kuri 11 ko dina hayi harabura iminota ingana agize umuntu nkora kuri Haraburi minota itatu guys. Umwana we minota itatu riri araba yakuye aferi mu nzira rajure si itatu Mana. agize umuntu nkora kuri 12 koko samusure no kita ntuzamure Divino rekana nabo baguhaye Elvin ntuzamure nta kibazo. kwizera sheri wanze kundeba niba Evino kuzamura sha wandebye ibyibura. ushobora gusharinga umuntu asendeze kuri 19 wagana minota 2 wallahi icyapiyoni kakiri guhamagara abantu ngo ntandaho ndabigusubiza ubwo mwese naba nuyungejeje ku 10 Imana imuhe umugisha ye batumugeza kuri penti nanjye wenda wa gatatu yo abanza maji abanza mini piyoni kaga musore we ndarishaje
wallahi uvuga ko maniga niko ko wantaye murakoze abampaye thank you ini baranyishe mukanya Mvuga iki mvuga iki ndabazamukanye nurira mu isakuza sakuriza abakire mwana we ndabazamukanye harabura iminota itanu ndabazamukanye bakorwa ngero hawe mana barabaye turose murunda imitima murunde turebe kugira ngo dore hano navuga iki ko batatwereka abura amasegonda thank you very much ndabuze umwandaho ubu mbuze mbona ko 12 koko mu ntabara bakanzeho abari hejuru babakanze wambara ukandebaho koko ubunebwe wambara ugendeye kuri 13 wanyweye kuri 12 yesu riri harabura gatoya yagiye abafana barasinziriye wanyweye kuri 12 please amaju hamagaye bande ngo ni ponike nzope amaju hamagaye bande kibazo mushire mundi mukiro na hari bisharatwe turabatsinda akomana wajya undi wa mbere se warangiye aka kana nzaga kubita ex wakoze sho umukino warangiye bacirarangesha mutangaza yatsinze nimero ko zagenze gamurebe habanje nika amaji pinki match yarangiye yarangiye wa mbere ninde bivuze ko ndi uwa nyuma oya mumbwire uwa mukino muri game wa mbere iyo ni kari wa mbere muri game na ruwa mbere Mahamaji yarakira uwa mbere muri game na ruwa mbere chita shirabindi nta by'amagame mu buse murabona kandi n'igisheze ngo bazizane none ndanatsinzwe sha na 690 oya niyo nziza ariko iri gutuma tuzamuka no se bahandu samusura isagira mani n'igisheze none ndanatsinzwe mani yenda mva bani kureba gake gake ex wakoze shushu samusura ariko nawe yari yageze ku gihumbi samusura yageze nyine byo kukubwira mani game ni nziza reka game ni sawa kabisa tuvuye aho turi oya nta byagemo n'ubundi piyo ni nuko twari tumeze ayi piyo ni kagiye Ariko yageze ku gihumbi yashakaga ngeze kuri 800 ari kuri 100 gahe no twagiye n'ubundi yari yakigezeho igihumbi nari nakigezeho njyewe rero ndabura imitima ibiri nkagira 2,000 nkigendera ukajya he ariko abantu ushaka kujya ni nkajya muri shuti ntabwo ari ngombwa amakoyini birahagije undi se kuki mwumva mwashutinga buri gihe Siwani dutsinze kubera guhamagara kwawe uradutsinze agiye kubibasubiza guhamagara umukomisiyoneri mbwira ngaho akumedisha we ntabwo uri umusilamu none se ibi bintu biraguma gutya cyangwa baradusubiza uko tumeze twa tumeze gute hari citari muri big screen turi hasi ariko uzi ko amagi yaba banyu wa mbere
umunota wa nyuma. Muri game se. Iyo ni kano wa kabiri. Oya, mu mutima warabizi. Oya, ibi ngibi ni ibyo kuri gutya kuvuga. Mu mutima we n'imibare ihari arabizi. Umutima wawe urabizi nawe ko muri game wari wa mbere avuga ibi ngibi ari bya bindi bari kubaramo n'ibya mbere. Ariko game yarangiye bahita banyoreza muzo bitagweze ko dukurikiranye na ndi wa mbere. Za genge. Hanyuma hano ho undi imbere. Okay, sir. People are not supporting me. I can't smile now. They support me, I'll smile. Supports me. I smile. I've smiled. Hi guys. Captain, give me kisses instead of rose now. I need kisses instead.